Kapor baman kesngi, awan lam shapi da undang ya lam news. Snigi nang yan matagi nang saki, jingno arsut kanang penyiar jeli, hatungi hun, hatungi biang, bangsa jerni lem persyang. Kejot, kapon dan jedu henyo trep, sembayun omset lady, jinjam inang produk lupa, unang imbesia lawe batin ikna. Kumunong ilam jeng kaseng ngakwa baboro ngin syai pha yakini kinong rem harum wei kaknam kamdon yu alphabet pi hanrei kadon da kabamut bangim dei ka political party hanrei ka political movement bat kirkom trikam jeng kaseng kasaki yakane namar ba phiun om yu I yaga khnam pagan ki tang ki por election hanrei silinter kipor katre kabar haka khnam udon ro yu alphabet h kabamut henyo trap bat yagane contain bonsin in lap tang ha kerteng jong kiseng bhalang kadawhi balabo yaka contain henyo trap kalong bani shai bha bare tang ka khnam kabri ka seng san perthei jong kabri unyo trap bat ka constitution jong ka seng ro kabatai tang syapang kikam kiban yang yada yakari berkajai mreu bat kumjuro ban kenthiu thek tang yela jong ki khun unyo trap kabalai ngimla dalale ban ya pen ya ka hok jong utrai muluk hakano kapo kabasau kaseng ka persyaborba ya jing panan kampisa hakipor election kabasan kaseng ka kentiu ya jing longrang ba bat kajing burom markaliang bat kajing burom yaki rai jong ubabon balang hakalenti kabalong profesional kawenreu kaseng katlot politically namar bakaduk hanrei ngisngau serong pat bakum movement kaseng kayang rangba kabanyo kaseng kapenslur yaki dikhot bantre nagta upay ba trairi lada job yaki election bat wat lada remru yikiar naginol yalam kibashuan ijri tang hakipor election kabopra kila pandon kibakran ben yakaseng henry ladangi pej nadu usnam arhajar balakha yakaseng on omdon bala ban kedew kaweru kasenjam kabakaseng kalashim bagilong kijing persya yakari bat upaj ba kajat menreu kabakhandai ha kaseng ngikyar ban perta imslam khnam hanrengi penslur ban perta imslam kari khasi kantang yawai mensem basendrang kari kadawa kading kabaklang manobanyada omentoy ban syong kari lajong lada jingmut kadang syong kendrong kani kalong katkum kakhro balaplat daba Thomas Pasa working president khnam CEC Banyo iki kubon baman kesngi, sumha ban subscribe ya ka channel Undang Yalam News. Kumle shibu.